আচ্ছা পৃথিবীর সবু জিনিসକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଯାଉ ପାରି ନାହିଁ ସେ ଡେଲି ଖବର କାଗଜ ସେ ଥିଲା ଏ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତିବାଦୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇ ତା ଉପରେ କାମଟି ସାରିଦେଲା ଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଶ୍ୱାସ ମାଲଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ପାରେଇଦେବ କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିବି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍କାଇ ଲାଇଟ୍ କଣା ଅଛି କହିଲା ଏଇପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ବାଜିବ କିଳା ହେଇଯିବ କହିଲା हे प्रभु ठीक रे जीवु मारिदेला ता बेड़ा एते भल परफेक्टली से स्काईलाइट भितर गलीगला मालटा किंतु ता बेड़ा तो खराब कही ता जातक उई लगी सोला सेठी गोटे भेंटिलेसन फैन लगी ये जो मालटा जाकि बाजी सी करके छात जाक गु ये कहला सोला खुशी गली रे मो अल्प मान माल टी तकिया तले रखी शोई पड़ता सका फिंगी दी सा 10 फुटिया छात छात जाक होगा मुझे करी कौन कहला सा गंध भी छाड़ी गोटा इंडाइजेसन झाड़ा जहाँ भी हम देखा कहला घोड़ी गड़ी शोई पड़ा।